Гитара, тромбон, барабан, комус, кырымпа тыга бу барыта сунтар кескиллях музыканнара инструментаргар оңюллар. Быйыл сунтардагы ого музыкальный школатыгар 2 саңа специалист олаттар келеннер духовой оркестры сөргүтеллер. 2 группанын арарын бөлебет, бит. Медный группа Юрий Николаевич Клага, он именно деревянный еден. Улахан короттарга бу бәб жукуска коруп бутыгар параттарын той тухадыктыкка Кергетилилахты гонна хебе хевайты кыштырана тыннах касты түттен оркестр оны турар еще вайты кейлер оны бил группа биле диннах паракка кейтөңнөн алар керет. Бени ронну хох оны өткелен оны киллер арыгына бут. Билем ишейдик баран херде кап. Ис о жарыктанар. Музыка барыларгар улахан тосколунан сунтарга аңардас музыка роскота болбакка нехилек бару сколлара үлелехеллер. Бу үлелер түмүктере туох сайдылах болбутун сыын айдареллер беги музыканнар бүттен концерт проект көрдөрөр. Беги кайысқа бутун булду бут. Булы бу саңа методикалар көрдөн, саңа методиканы хайда колокка килдери каны ол голы ырытан өретэ хаджабыт, онна булы дошкольное образованиега, бу дошкольный музыкальный руководительдерге семинар күскән надо биттен оны тоголан билети кана. Сыллата бу бурай өкмөтнен сунтар кинигер түмүктер оңголланнар, саңа талааннар, саңа аттар таксаллар. Бурайыгынан колобурга сылжыржоннан тойбохой оркестра, Маркөл элге музыкальный школа виалара, тойдах күкей күнде жаркан саха инструментлерин ансамбльлара онтон да атыттар. Хаспидди кроскулаттан сагалан ахар энтузиаст учуталдар аймилахты гүлелен он көтүрләһенере күйрен оны сайданы херден ханатым даган онна багарда сыныбын. Бей музыканнар бу проект саңа музыканнары арыян музыка барылыргар тиехтен кереге курутун угуйдун. Мария Каблянова, Вячеслав Борисов, Саха телевидение Сунтар.